Kaže, vijest dana je da je u Bileći umro nekakav četnik Aleksa. On se takvim izdavao, ali je patvoreni četnik. Nema četnika. 43. drug Tito na Neretvi je to riješio, a malo popravio 45. Svi ti pijandure, bezveznjaci, kriminalci, tipa Bore Čorbe i sličnih su patvoreni četnici. A to što su se izdavali, mogu i ja reći da sam najljepši, najbogatiji na svijetu, to netko će prihvatiti, ali mislim da bi se ljudi na te izjave smijali. E sad, zašto je to izazvalo silno uzbuđenje u svim medijima u regiji? Naime, ja sam prije mjesec dana govorio o Sarajevo Safariji. Dakle, talijanski novinar, a potom slovenski novinar je napravio dokumentarac, tvrde da su bogatuni, perverznjaci, bolesnici u glavu, davali silne pare da bi došli na jevrejsko groblje ponad Sarajeva, koji je bio u okruženju, i ubijali iz zadovoljstva ljude, plaćajući masne pare zato da bi ubijali ljude. I taj je Aleksa bio apostrofiran kao glavni organizator. On je imao nekakvu paravojnu tamo formaciju, jel? A u toj paravojnoj formaciji zatekao se i moj brat Hrvat Aco Brevočić. Šetao se, jeli, iznad Sarajeva oko jevrejskog groblja i naravno da su se pojavile razne priče. Ne samo da su Talijani, nego i neki drugi, pa Rusi, pa ovakvi onakvi dolazili, kaže, ubijati, nego je, jel te, tamo se malo zabavljao Jaca. I kad je priča izašla van i kad je dospjela u evropske medije, evo, Alekse misteriozno umro, iako je do jučer bio zdrav. Dobro, to su teorije urote, čovjeka može popaliti moždani udar, srčani udar iznenada, bez obzira što je dan ranije bio potpuno zdrav. Ali je zanimljivo da se baš dogodilo u ovom trenutku. Aco faca se žestoko brani. Da je on bio nekakav prevoditelj, bre. Tamo ne znam zašto on prevoditelj, pa vada u Bosni i Hercegovini i u Sarajevu ima onih koji govore jezike. Nije morao Aco, bre, da dođe. Isto tako, znate i onu snimku sa kišobranom, kaže, jeli, padala kiša, pa je Aca umjesto kalašnjikova vucao za sobom nekakav kišobran. Nezgodne su to stvari, da. Jer talijanski novinar tvrdi da i danas ima sigurno jedan živući, jeli, ubojica koji navodno živi u Trstu. Dvojica su, kaže, umrli u međuvremenu, pa to je bilo prije 30 i nešto godina, jel? Sad, dame i gospodo, ja vam postavljam pitanje. Tko su svi ti ljudi? Recimo, taj Aleksa nikad nije procesuiran na Haškom sudu. A znano je da je bio glavni organizator napuštanja srpske zajednice, jer Evropa i svijet su se dogovorili da će okupirani dijelovi Sarajeva pripasti Federaciji Bosne i Hercegovine, pa se Aleksa našao da organizira odlazak Srba u onaj dio koji su oni kontrolirali, to istočno Sarajevo. Kaže, to je bilo strahota. Ljudi su napuštali svoje kuće, razbijali, uništavali namjerno, čak kopali grobove, pa nosili sa sobom posmrtne ostatke svojih rođaka. Sve je to, kaže, koordinirao Aleksa, on je bio glavni, njega se sve pitalo, ušao je u narodne pjesme. I sad evo imate novu aferu ovih dana. Naime, u srpskim medijima, odnosno bosanskim, ali koje kontroliraju Srbi, su se pojavile tvrdnje da muslimani, bošnjaci kupuju po istočnom Sarajevu stanove, kuće i tako, to što nije zakonom zabranjeno. Ali, je li opet teorije urote, kao i ovo oko Alekse, kaže, oni namjerno kupuju te stanove da bi promijenili strukturu stanovništva. To su isto zgodne teorije. Ali ja sam se pitao, recimo, na primjeru Evrope, recimo skandinavskih zemalja, gdje su masovno krenuli, jeli,
koje kakvi iz drugih krajeva, drugih vjera, drugih nacija i tako to, naseljavati Evropu. Pa se zaista postavila pitanje je li to netko organizirano, namjerno radi. Jer u krajnjoj liniji, dame i gospodo, ko su ti ljudi? Što su njihove namjere? Jel? Ima neki Bosančić, balon, imam kože, prava. Ma nemaš ti nikakva prava. Ja dođem na vlast i ukinem ti sva tvoja prava. Kakva prava, čovječe? I to ne preko noći, nego, malo po malo. Prvo ti uzmem 50% socijalne pomoći od koje živiš, isteram te iz socijalnog stana koji sam ti dao, pa ti onda imaj prava. Molim lijepo, 50% socijalne pomoći ćeš dobiti, a 50% ćeš nadoknaditi tako što ćeš donijeti papir da vidimo da negdje radiš, da si naučio, danski, na primjer. Najpoštenija ona Sirika koja je došla u Dansku, dali su joj Walker i sve. I muža joj doveli i 3 djece. I ona je rekla da nakon 11 godina života u Danskoj, ona ne bi više u Danskoj, jer da tamo je u školama spolni odgoj, dugine boje, i ona se pokupila i otišla natrag u Siriju. Ali to je pošteno. Pošteno, seko, draga, šta ćeš u Danskoj gdje ne pripadaš? Čim se bavila ona? Influencerstvom. Ona je pisala na arapskom. Ona se dakle nije prilagodila. Ona se nije obraćala Dancima. Nakon 11 godina doviđenja. Pošteno. Otišla sama. Isto važi, pogledajte Ameriku. Mi, balon, imamo prava. Ma koja prava? Trump je rekao doviđenja. Koliko ima 100.000, milijuna u toj golemoj Americi koji su nezakonito, nelegalno došli u Ameriku i uživaju povlastice američke, a da ništa ne daju. Šta ću ja tebi davati? Socijalnu pomoć, socijalni stan, a ti nećeš ništa raditi, šiljit ćeš po cijele dane oštro brašno i praviti belaj. Pa kad su mi ćemo na silu sad revolucije po ulicama, poslao je nacionalnu gardu i doviđenje. Za uo i doviđenje. O tome se dakle radi cijelo vrijeme. Ko su svi ti ljudi, pitam još jednom, taj Aleks? Gdje je on uopće rođen? Kaže, skrio se, valjda se bojao ipak tog Haškog suda, da je živio na rubu nekakve šume tamo u Bileći. Ko su ti ljudi? Pa ti ljudi mrze, ti su ljudi došli u Sarajevo, glavni grad Bosne i Hercegovine, evo ovaj smeće od Radovana Karadžića, ratni zločinac, umrijeće u zatvoru s punim pravom. I on i Mladić. Bio psihijatar, u NK Sarajevu je bio liječnik, pisao pjesme a u dubini duše je mrzio i Bosnu i Hercegovinu i Sarajevo. Kako to može biti? Ako ti ne paše, kume dragi, idi tamo gdje ti paše, jer ćemo te mi poslati tamo odakle ti jesi. Mi nismo dužni niko krke bene nosati po leđima. I ja bi volio da se taj Sarajevo Safari, kako se zove ta afera, razotkrije, da smećari koji su živi, koji ako jesu radili to što jesu, imaju dobiti doživotnu robiju. Zamislite vi koji mentalni sklop moraš imati da ti platiš masnu paru da bi ubio neko dijete u Sarajevu. Pa to je nešto nevjerojatno, to je psihopatija, to je samo dokaz onoga što ja govorim, da ljudi sebi umišljaju da su oni nešto. Mi smo životinjska vrsta, koji bilo ko drugi. Imamo, vidjeli ste, primate kao zajedničke pretke. Nemojmo si umišljati. Jesmo pametniji možda od tigrova ili, nemam pojma, krokodila. Pa smo zavladali zemaljskom kuglom. Ali, brate mili, došla je umjetna inteligencija koja će zamijeniti ljude i sav taj smrad, ološ neopranih nožetina, neki četnici, početnici, neke pijandure, kriminalci, to će sve biti eliminirano. I treba biti, jer smo mi kao životinjska vrsta manjkavi. Jer ima previše unutar te ljudske zajednice psihopata, bolesnika, izvitoperenih ljudi. A ne znam kako moj brat Hrvat Aca prima sve te situacije i priče oko Sarajevo Safarija, jel mirno spava, jel jede indonežanske ribice sa
luk bre, ili ga ipak nešto negdje žuljali. U svakom slučaju kažem, užas je da postoje takvi ljudi, užas je da takvi ljudi nisu kažnjeni, jer su prekršili apsolutnu kako ljudsku, tako i božansku pravdu.